Shubor nakaslem jong unongsan hima. National Vice President jong ke National People's Party uba Preston Tensong mentakasngi ke arterik ubnai rempang arajar arpulai haba keren bat kinong thok hubor ula kam ba unong elam kaliang persya uba dairu uway ni kinong elam ke TMC Dr. Mukul Sangma bat ke kinhon jong u kin sami na kaseng Trinamool Congress hadin ke election bat kin salaj bat penyaso bat kaseng Bharatiya Janata Party. Uba tensong ula ongru bakaladon ke jingya keren ngotho hapdeng Dr. Mukul Sangma bat ke BJP. Uba tensong ula benrap da ke baong ba utip ya ke jing temu jong Dr. Mukul Sangma ba lada ujab lai hadu sangut ki MLA unlej ban penyaso bat ke BJP. Ula kam ba ke dai ke jing shisha ba kaladon ke jingya penbait tang ba umtip pat kumno Henry Dr. Mukul Sangma unsami na ke TMC. Long ladon pa ka pre-plan balu dujo apply sin associate transit join BJP. Ngar ngatip ya kata. Ngar ngatip tip kenapa? Baragata ka public meeting ka bangilong wad hapo ang te hapo Karo Hills. Usi yang lahin ya kata. Dengan repeat semangat ta. Bakalong ka jing sisya kadon ka kenja jing ya penbet jongki ka bang ngamtip hakno kalanti tamba imat na TMC ru Dr. Mukulun Mino. Ula ban lecha po ka BJP. Ya, kejing lam Dr. Mukul. Nomor une wiai arteli ka kijat, ka siliang, ka ba komong opi anytime mula ban jom shanu himtip. Nomor utip syai kedar ba ur wiladi unum yo buon kasit. Ula ban yo kai tang sao santeli kasit. Te hangnu unsdin hangnu lej. Te ka don kejing ya penbet kejing ya keren joki ko jaga. Te na ka daw opi ka allocation ka ba nakaliang jong mukul ong ba ka timbi ka NPP ka dega timbi jong BJP ka dega babakla lengang ong ka tim jong Dr. Mukul Sama ngam om su TMC namarun sa join batki ngasyo ka tim jong Dr. Mukul Sama hadir blade election ngong pi ula ban join sa kanono ka jaka.